Hi everyone. Hi everyone. Salam kullatkum. Welcome back to my channel. Qa'abdahanna channel imatsakhum. Today, Lum'anti, we are going to learn Kalimarina how to describe your daily routine in English. Kamiyerna ma'altaw nitfatatna bi-English ngalliz. This is very useful for beginners. Azib ta'am gaddasin jammartiyu. Because it helps you talk about your day. مغنياتو بزعبا ma'altaw nitfatatkum كتزاربو يرداكم. Come on, it improves your speaking skills. نايم زراف كيلتكم يوسخلكم. سلازي let's get started. نجمر. Let's get started. أمنا يلوم عند تمرتي 5 levels حموشة درجات تحيز لكم مزيلوخو. level 1 morning routine ناينكو لماد مالتي. level 2 daytime routine معالتاو نتفتاتنا. level 3 afternoon routine كأتر نقبرو نتفتات. level 4 evening routine دحر قطر نقبرو لماد ويكان نتفتات مالتي. level 5 night routine نايمشت لماد ويكان نتفتات مالتي. سلازي قدموغن تايكن ريدلنا list of daily routines in English زرزر معالتاو نتفتات بإنجليش مالت نقوم استسنا انتاي نبل I wake up كاب دقاسي يبرابر نمبال I wake up نبل مالتي. I wake up. I turn off my alarm. alarmي يدفع كنبلكا I turn off my alarm. I get up دلنا خاب دقاسي يتسن. I take a shower يوسد ويكا I have a shower نفسي يحتسب مالتي. I get dressed كداني خدن. I comb my hair صغري يمشطو ويكا يتحزو. I make breakfast كرسي يسرح. I eat breakfast ويكا I have breakfast كرسي يبلع. I brush my teeth سني يزري. I brush my teeth. I go to work نفسرح يخيد. I start work at 9 ساعة 9 سرح يجمر. I answer emails email يملس. I eat lunch or I have lunch مسح يبلع. I work on my computer at computer يسرح ويكا كمبيوتري يسرح. I finish work at 5 سرحي ساعة 5 يود. I go home جزا يخيد. I arrive home جزا يبتزح. I feed the dog نتخلبي يمقبو. I cook dinner درار يسرح. I eat dinner or I have dinner درار يبلع مالتي. I watch TV يرئي. I read a book مصحف ينبب. I go to bed ناب عرات يخيد. I fall asleep دقاس يوسدني. daily routines at school or for school معالتاو نتفتات أبي تمرتي مالتي. I go to school نتمرتي خيد. I have classes تمرت علني. I eat lunch or I have lunch مساحي بلع. I finish school at 3 ساعة 3 تمرتي ود. I go home جزاي خيد. I do my homework ايو جزاي يسرح. level 1 حجون جمرينا morning routine ناينقول لمات انتاي يمثل مالتي. سلازي مجمريا wake up مبربار مالتي. سلازي ساعات كني كم نبارابر نمكلاس انتاي نبل I wake up at 7 a.m. every day معالتاوي ساعة شوعات ناينقو برابر. I wake up at 7 a.m. every day معالتاوي ساعة شوعات ناينقو برابر. brush teeth and shower أسناني نفسين يحتسب نبالكا. After I wake up I brush my teeth then I take a shower to feel fresh and ready for the day. So انتاي بلالو مستنساكو أسناني يحتسب حدش من تخصم معنن نتا معالتي من تخدالون نفسي يحتسب نبل مالتي. breakfast قرصة نقرص مدلاو كانتاي نبل at 7:30 a.m. I have breakfast. سلازي ساعة شوعاتن فرقان قرص بلع بلالو مالتي. I usually eat bread and cup of tea مبزحتي جيزي بانن
ሻህ ንበልዕ ይብላሉ ማለት እዩ getting ready ምድላውከ ድሕሪ መግቢ ወይ ከዓ ድሕሪ ቁርሲ ናብ ስራሕ ክኾን ይኽእል ናብ ካልእ ቦታ ክኾን ይኽእል እዳሎ ወይ ከዓ ይዳሎ ንምባል እንታይ ንብል after breakfast I get dressed and prepare for the day after breakfast ድሕሪ ቁርሲ I get dressed and prepare for the day I get dressed and prepare for the day ክዳውንተይ ይለብስ ከምኡውን ነታ መዓልቲ ይዳሎ ስለዚ ድሕሪ ቁርሲ ክዳውንተይ ተኸዲነ ነታ መዓልቲ ይዳሎ ይብል ማለት level 2 daytime routine መዓልታዊ ንጥፈታትና ማለት እዩ ስለዚ starting work ወይ ከዓ school ማለት እዩ ትምህርቲ ምጅማር ወይ ከዓ ስራሕ ምጅማር ማለት እዩ ስለዚ I start work at 8 am ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ስራሕ ይጅምር I start work at 8 am ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ስራሕ ይጅምር I start school at 8 am ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ትምህርቲ ይጅምር ይላሉ I start school at 8 am ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ትምህርቲ ይጅምር break ዕረፍት ክንወስድ ከለና እንታይ ንብል At 10 am I take a short break ሰዓት 10 ንእሽተይ ዕረፍቲ ይወስድ ይብል ማለት እዩ lunch ምሳሕ ናይ ምሳሕ ጊዜ I have lunch at 12 p.m. ሰዓት ፋዱስ ከዓ ምሳሕ ይበልዕ ይብል ማለት እዩ I like to eat a healthy meal like salad ማለት እዩ ከም ሳላጣ ዝኣምሰሉ ናይ ጥዕና ምግብታት ከዓ በልዕ ይብላሉ ማለት እዩ level 3 afternoon routine ናይ ቀትሪ ንገብሮ ንጥፈታት ማለት እዩ ስለዚ after lunch I go back to work at 1 p.m. ድሕሪ ምሳሕ ሰዓት 1 ናብ ስርሐይ ይምለስ ይብል ማለት እዩ at 3 p.m. I take another short break ሰዓት 3 ከዓ ካልኣይ ጊዜ ዕረፍቲ ይወስድ ማለት እዩ I finish work at 5 p.m. ሰዓት 5 ስርሐይ ይውድእ level 4 evening routine ማለት እዩ ናይ ምሸት ወይ ከዓ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ልማድ ንጥፈታት ድሕሪ ቀትሪ ንገብሮ ልማድ ንጥፈታት እንታይ ይመስል relaxing after work ድሕሪ ስራሕ ምዝንጋዕ ስለዚ after work I like to relax after work I like to relax ድሕሪ ስራሕ ክዘናጋዕ ይፈቱ ስለዚ I might go for a walk or do some exercise walk ክገብር ይኽእል ወይ ከዓ ቁርብ ምንቅስቃስ ክገብር ይኽእል ይብል ማለት free time ነፃ ጊዜና ካብ እንታይ ክንገልጽ ንኽእል in the evening I have some free time ናይ ምሸት ቁርብ ነፃ ጊዜ ኣለኒ I watch TV ቴሌቪዥን ይርኢ I read book መጽሓፍ የንብብ I play a game ይጻወት level 5 night routine ናይ ምሸት ልማድ ወይ ከዓ ንጥፈታት ማለት እዩ preparing for bed ንምድቃስ ምድላው እንታይ ንብል at 10 p.m. I start getting ready for bed ሰዓት 10 ንኽድቅስ ይዳሎ ይብል ማለት እዩ I brush my teeth again and change my pajamas ኣስናነይ ይሕፀብ ከምኡውን ናይ ለይቲ ክዳነይ ይመልስ before I sleep I like to read a book or listen some music ቅድሚ ምድቃሰይ መጽሓፍ የንብብ ወይ ከዓ ሙዚቃ ይሰምዕ sleeping ድቃስ ኣብ ናይ ድቃስ ጊዜ እንታይ ንብል I go to sleep at 10:30 p.m. 10 ፈረቓን ይድቅስ ይብል ማለት እዩ I go to sleep at 10:30 p.m. 10 ፈረቓን ይድቅስ conclusion ወይ ከዓ መደምደምታ that's all about describing daily routine ብዛዕባ ናይ መዓልታዊ ንጥፈታትና ንምግላጽ እዚ ይመስል now ሕጂ I want you to try describing your own daily routine ንስኹም ከዓ ናይ መዓልታዊ ንጥፈታትኩም ንኽትገልጹ ይደሊ ስለዚ practice speaking it out loud ዓው እንዳበልኩም ተለማመድዎ and write it down in the comments below ኣብ ኮመንት ቦታ ከዓ ጻሕፉለይ ማለት እዩ remember practice makes perfect ስለዚ ምልማድካ ሙሉእ ገብረና ኽእል ማለት እዩ thank you for watching don't forget to like subscribe and share in this video so see you next time